pakai tidak kan? Benebi hati kamu belapang bersajan dalam doa abuya. Benebi kamu dalam keberkahan bersabih sajan wali agama. Ayah cetung nemu gereba Abu Hasanul Basri bin Haji Gading Abu Mudi. Abu Mudi nemu gereba Abun Aziz bin Muhammad Saleh Abun Aziz. Abun Aziz nemu gereba Abuya Muhammad Wali bin Muhammad Salim Abu Mudawali. Abu Mudawali nemu gereba Syekh Ali Al-Maliki di Mekah. Syekh Ali Al-Maliki nemu gereba Said Abu Bakar bin Muhammad Syattah pengarang kitab Yanah. Abu Bakar bin Muhammad Syattah nemu gereba Syekh Ahmad Khatib Al-Mangkabawi di Mekah pengarang kitab Nufahat. Syekh Ahmad Khatib Al-Mangkabawi nemu gure Mbak Syekh Usman bin Hasan Abdin Yati. Syekh Uman Hasan bin Yati nemu gure Mbak Syekh Abdullah Asyarkawi pengarang kitab Tahrir. Syekh Abdullah Asyarkawi nemu gure Mbak Muhammad Salim Al-Khifni. Beliau nemu gure Mbak Ahmad bin Atiyah Al-Hulaifi. Beliau nemu gure Mbak Abidiyah Ali Syubra Al-Mulasi. Beliau nemu gure Mbak Ali bin Yahya Az-Zayadi. Beliau nemu gure Mbak Ahmad bin Hajar Al-Maki pengarang kitab Tufah Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau nemu gure Mbak Syekh Zakaria Al-Ansari pengarang kitab Fathul Wahab. Syekh Zakaria Al-Ansari nemu gure Mbak Syekh Jalaluddin Al-Mahalli pengarang kitab Mahalli Kanzul Gharibin. Jalaluddin Al-Mahalli nemu gure Mbak Syekh Alauddin Al-Itari. Syekh Alauddin Al-Itari